Revenue Department corruption gi makon oire document tanabada kanglon kaina sel lauribasi yengsinaba taksinkhre haiba paw sinuja Makadarakpada, my Kayadagi, corruption gi mayokta leptuna kunai, asida ladiba, corruption gi machat asina, mirol kaya manghan batanatana, Langaki mapangal, sonta halai, hainaribani, adubu, corruption se lebak asidagi, marufang na mutat kinaba, India Langakna, Prevention of Corruption Act 1988, Lokpal and Lok Ayuks Act 2013 na chingba same do na thamlibani adubu punamak asi leiduna su kai Manipur Lengaki Revenue Department gi corruption gi makon oire yengsin bidaba sina maram oraga wakalakpagi matang duni pabung swai da lakchaning base tongan ba department kya da sumaina amot pa leibase koi adum tatana thengna jare hai jariba aduna asigumba corruption je thingna bagi pabung gi oibo mot sari wafam thamni hoi akoi gi corruption hari ko corruption have she kogi machine maru for butat na bahai na kogi anti corruption ko koi mayam puno koi silai ni ado Manipur di government ki kogi laga ki lotion khude mo loni tawi have na te Manipur di kogi kanogi kogi laga ki lotion ba ko oi ba kogi secretariat ki bawdo ko kalgumba file ma tanama tamda table ma lan ma da elpa chama ga changa sa le je dia ba sa le mu hai gi wa se yam lai na chan ne ba ai na tabuk to ru se government employee ni go adu dong tai gi ma gi pe to ro phangi bani ai matam chan office ka ga ni matam chan ko gi yum na office ma to han ni office hour matam da fa chan ko gi fine work to gani agi lai ba me pun bok to lamjing bi ni hai wa khan je ko gi lu le bitai ba aduna department amagi oibadi kaino haiba department oiba ko gi head oiba ko director ko arigi ko engineering department no chief engineer ka lo lei ko director ka lo ri na ko masina ahu bodi gi hongna bo ko director adigi ju oiba ma pun ba gasna na ko gi chief secretary hero ne daira ji maka haira ga mo je yam siang na ko corruption tri urga thabuk to se mo di han hawu da ya hawu aduna ko ji gi Manipur gi revenue department da kogi si corruption ji makong padra chapagi padana kogi asengba khudom dai re khole haina kogi RTI activist wahangam Joy Kumar na right to information ko adu bateng doruga masi toruk pone bo aduna masida sumaina kogi miyam khangna miyam mamang da RTI ga thadana toruk pa haibe che karigumba khara lai re haibegi si RTI activist na ko toruk pone na khambiu ba aduna review department si su yamna masi tawi karigumba lamama kogi lamama laiba yonba adagi shigi adu mari leina ba adu gi dit ina ba do ina ma tabda jo pasha piu adu to hai bi tam to hai bo ta seng na ha da lo pari me le madagi masum no mari du gi lo pari do a je na batare si to biu hai ba tam e lo pali sim tara hana pidi ya de kun tara pidi ya de hai bi phi ba ma da lak ba gi jo ku lai re bo si kari no hai ba ma lai re bo ar swai to dra ko gi revenue department gi fik lai bo yeng wa ko gi real record ta na ba certificate copy ta na ba ko gi mutation service ka gi lo to ma tam je di masana khang no gi masana pithok ko da ba adu Manipur lam gi dam te mi hanari ni masu no pumi no lam gi dam ta thang ani ni da to ri ne ba adu masi khana ba no ma dira she na khana da ba demarcation pheran to bi na ba hora ga da ni lam lei ba yon ba ko matam ne su amel kai lai ri lam on ko ba lo lai ri adu masi to bi gi no ba si hana jo ko na haijadana ko na ko gi lai ra ne ba aduna ko RTI activist ko wahangam Joy Kumar na mana sumai to na chum ma pamba ko corruption to da ba laga ki employee amana magi tangum to thap ko phadra to bo ko adu to gi dang ta RTI gi mateng do rupa ha bi su ai da amrom di thagi ne ngai ne bo aduna RTI gi right to information gi mari le na ba singna su mu bhajan ma chi pakum ko gi pi na ba myam da to tai ba sumai na jati khagan dra ga di yaro ai amu hajar ge amot pa phi adu sudoga ko amot pu ko iko adana sudoga cham thok pa ja ko ba thuk ta ba di leye ba adana to bi ge du ngani bu ge karmachari singna ako office award matam ni na ta bi da yam thena ka ba office ko ari yam ngana han ba office award matam da ha ada wathi ngang na de ge ko ge ma to dana lei ba sumok punuk se to bi ge nu sarkar gi torop chari bini no phangi torop to miyam de gi phangi tax ke miyam punuk bunda ko khongula ga phangi bini aduna habi ai adu khanbi o ba aduna tana ek the office file lam adu pira mo cha le mo adu tor mo hai ba adu si ri yam ko gi tahui de lu to we ha te ko yam na idea lo ba pijala oi bu karma chari yaw to na te ba ado madu man amot pa gi marak ta ma gi asem ngom lei bu lu bo se le do adu bo ma bo musal ai ba aduna khwari gi maro ebdi chief secretary horganda ko
adagi akoi gi lebak chiragi chimisari horoganda corruption free oina bhonaba adagi department amam gi bokok thongo oiba director ko adagi adu oiba bakhan bakhan oiba adagi akoi gi julei mayam pun bakchina loi luching bo oidina man matam tan office ka ba matam sana akoi gi fine work tawna bhonaba adagi mayam de corruption tawna hona daba si phajana man senga kan di supervise pa bok sengjoini adon director do horen gona pung baro makhai da office kar adin tigi adu hore hore ani makhai bo hangradi adri bapi pa la tra ba imung de baina au director akoi department oidori ne ba sarkar gi thawni huran tho ga na ga tai bro da lok tho ga na ga adu phim ma phallan sin da ro ga ha gi lak pa gi maram urak pasu urak toi ne ba ko adu de to bi no aduna revenue department da akoi art activist akoi gi Jokumar na wangun Jokumar na tau birba mesya ko achum mama tau no ba corruption ji puthat na ba tau bidana bagi lambel amada ko lambi achum changin jar pani miyan wa tek pangum thui adogara miyan masu corruption se manipur gi puthat khina ba kar gi karmachari sing ne su employee sing ne su ko thamoi sem na thabak tau no ba lusing ba sing su department head of private baching su na magi phajabali sat mayam do makha ta bachina fajana tambi na ba tausi adu ragadi chakut ligni corruption se leiro hai baje thamjage hoi thaga chari